بدي أحكي لكم شوي عن معاناة بالداخل السوري للمعتقلات. طبعا كلنا بنعرف وشفنا بالإعلام قديش اللي عم بيتعرض المعتقل من إهانات نفسية وجسدية وأخلاقية. بس في خصوص بالنسبة للأطفال والنساء، هي يعني الأطفال تمثل جريمة كتير كبيرة، ما عم نلاقي صدى أو منلاقي حد لاعتقال الأطفال إلى هذا الوقت، والنساء أيضا. تمزقت الأسرة السورية من خلال اعتقال أحد الأبوين أو الأسرة بكاملة، أو إقصاء أحد الأطفال أو الشباب بالداخل السوري وبالخارج أيضا. نتمنى من الحضور ومن كل الشبكات إنها تتوافق مع بعضها وتشتغل على يد واحدة، ونقدر نوصل كلمتنا للأمم المتحدة، نوصل كلمتنا للائتلاف، للإيهاها، أي إيد بتمد العون للمعتقلات والمعتقلين بالداخل والخارج. Prvo silovanje moje je bilo u stanici javne bezbjednosti u Višegradu, što znači da sam samo jedna od hiljade silovanih žena tokom agresije u Bosni i Hercegovini. Nikad nisam mislila da ću preživjeti bilo ko od nas Bošnjaka, muslimana, posebno istočne Bosne i mog krvavog Višegrada. Ja sam počela prikupljati prve izjave od preživjelih žrtava i svjedoka i shvatio ih Haškom tribunalu i istražnim organima Bosne i Hercegovine. A usput sam uspjela da snimim po nekog ratnog zločinca koji je bio tad čuvar javnog reda i mira, policajac. I tada se počeli hapsiti prvi ratni zločinci u Bosni i Hercegovini. Kad smo shvatili da bi ratni zločinci mogli ostati nekažnjeni, mi smo 2003. godine organizovali se i osnovali udruženje Žene žrtve rata koje okuplja silovane žene, a i muškarce tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. 3 seneden sonra gördük ki birçok kişi tutuklandı ama birçok hala tutuklanmadı çünkü yeterli delil olmadığı için biz de kadınlar olarak tecavüze uğrayan ve savaş sırasında birçok maruz kalan kadınlar derneği kurduk ve bu sebebiyle daha ispatlara delil ulaşma fırsatı sunabildik. Kako smo mi putem medija, elektronske i dnevne štampe nastupali, pričali svoju istinu i priču šta smo preživjeli, tako su se povećavao svaki broj preživjelih žrtava koji se priključili našem udruženju. Udruženje u svojoj elektronskoj bazi podataka ima preko 25.000 silovanih žena. Kad kažem žena, to su djevojčice od 7 godina, djevojke sve starosne dobi i žene do 70 godina. المعتقلات، بالنسبة للمعتقلات داخل السجون ومعاناتهم، أنا بالنسبة إلي كمعتقلة سابقة والحمد لله رب العالمين هلأ ناجية من المعتقل، أنا اعتبرته جحيم بالنسبة لكل حرة دخلت على المعتقل. أنا ما رح أحكي عن تجربتي الشخصية بس، لأني هذا الشيء ما بس بيخصني إلي، أنا رح أحكي عن شيء سمعته وشفته بالنسبة لكثير معتقلات. بالنسبة للمعتقلات جوا، أول شيء بسبب يعني معاناة المعتقلة داخل السجون من ضرب، من إهانة نفسية، من إهانة جسدية، من اعتقاء، من اغتصابات صارت كتير داخل السجون، صعق كهربائي، إذلال وإهانة وتعنيف. الحمد لله رب العالمين أنا طلعت، بس بتمنى الكل يساعد، أي منظمة، أي ائتلاف، أي جهة رسمية، متحدة تساعد بإخراج كل فتاة من المعتقل وإعادتها حرة خارج السجون. المعتقلات داخل السجون عم يعانوا، بس كمان نحن ما صرنا ناجيات من السجون، كمان عندنا معاناة هون داخل أي منطقة خارج بلدنا. بتمنى كناجيات تعهدنا إن نشوف حل، نعمل بنتعاون معكم كلكم لإعادة هيكلتنا نحن كأسر تضررت من الاعتقال، ومساعدة جميع الناجيات باسم شبكة الناجيات
لمناصرتهم وتفعيل دورهم بالمجتمع وتمكينهم وتأهيلهم ماديا ونفسيا. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde bu kadar önemli bir konuyla ilgili buluşmuş olmaktan da çok büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten bahsedilen şeyler çok acı, çok gerçek. Elimizden geleni yapmamız çok önemli. Farkındaysanız sadece Suriye'de değil, onun dışında ülkemizde, Bosna'da, Doğu Türkistan'da, Filistin'de, Arakan'da yaşanan zulümler gerçekten anlatması çok güç zulümler. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Burada bulunarak bir tek canın bile bu zulümden kurtulmasına sebebiyet verebilirsek, vesile olabilirsek ne kadar mutlu oluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah rızası için elini taşın altına koyanlardan da çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bir kul olarak da elimden geleni yapmaya çalışacağıma söz veriyorum. Teşekkür ederim.